The next on our list is Deputy Prime Minister and Minister of Communities and Returns, Dan Jeftić, who I'm sure will have an interesting insights on the forum stop. Hvala Senade, dobro jutro, mi Jess, good morning to everyone. Najpre, poštovani premijeru, poštovani ambasadori, prisutni kolege ministri, poslanici, poštovani mediji, dame i gospodo, dozvolite mi da nakon ovoga što je rečeno od strane ambasadora Bratua i od strane predsjednika vlade, da s jednog drugog aspekta, iz jednog drugog ugla ukažem na ono što mi smatramo da jeste trenutno negde problem i nešto što treba da se unapredi kada se govori o implementaciji zakona o jeziku, ali generalno kada govorimo o onome što jesu prava u onom pozitivnom smislu građana Kosova. Bili smo u prilici, gotovo svakodnevno se obični ljudi susreću sa problemima onoga što jeste poštovanje njihovih osnovnih ljudskih prava, to je pre svega mogućnost da dobiju i usluge, ali da na jedan drugačiji način budu u prilici da uživaju sva ona prava koje oni kao građani imaju, kada nisu u prilici da na svom maternjem jeziku, a da je to zvanični jezik ovdje na Kosovu, dobiju odgovore na pitanja koje oni kao građani imaju. I to jeste svakako problem. I tokom jučerašnjeg dana smo bili u prilici da se sa gospodinom Zanijerijom, ali i sa ministrom za Evropu i Ameriku iz britanske vlade razgovara na ovu temu, gde smo pokušali da na jedan praktičan način ukažemo zašto je to problem. Ono što želim da istaknem također na samom početku, kao neko kome je ovo već treći mandat u vladi Kosova, jeste da po prvi put sad imamo za situaciju punu posvećenost predsjednika vlade i ove vlade Kosova da se ovo pitanje na jedan kvalitetan način reši. I to moramo da kažemo. Dakle, kada sam bio u prilici da ovaj problem iznesem predsjedniku vlade, on je odmah zatražio da se sastanemo sa komesarom za jezike, gospodinom Mladenovićem, i odmah smo napravili vrlo konkretan dogovor oko koraka koje treba da se implementiraju kako bi bili u prilici da jednu ovakvu situaciju promenimo u pozitivnom smislu. I svakako da je to dobar znak da ono što trenutno negde nije dobro, da ono što trenutno fali, a to je implementacija zakona, bude na jedan institucionalan način rešeno. Dakle, puno puta smo u prošlosti bili u prilici da na ovakvim i sličnim događajima govorimo o ovom problemu. I ja ne želim da danas govorimo o namerama. Svakako da o namerama koje su dobre smo bili u prilici da govorimo o prošlosti. Mi trebamo da govorimo o onome što se zove konkretna akcija i koraci kako bismo ovu situaciju promenili. I uz pomoć kancelarije, poverenika za jezike, uz pomoć kabineta predsjednika vlade i čitave vlade, mislim da ćemo biti u prilici da tako nešto uradimo. Da li smo mogli u prošlosti da učinimo nešto po ovom pitanju? Svakako da jesmo. Ministarstvo za zajednici i povratak na čijem sam čelu može da služi kao primjer ostalim institucijama na način na koji smo se mi ophodili u proteklim godinama po ovom pitanju. Niti jedan dokument koji je izašao iz Ministarstva za zajednici i povratak nije bio, a da je to na samo jednom jeziku. Davali smo i drugačije primjere. I ja želim da kažem da je negde i na nama koji smo institucijama, da na našim primjerima pokažemo da možemo da nešto promenimo, da ne čekamo da samo kancelarija poverenika za jezik ukazuje na to, već da i mi sami nešto uradimo. Kada sam jednom prilikom kao ministar poslao jedan službeni dopis Skupštini Kosova i tada Komisiji za zakonodavstvo Skupštine Kosova, koji je bio poslat na oba jezika, i na albanskom i na srpskom, dobio sam
povratnu informaciju, to jest dopis od strane tadašnje predsjednice Komisije za zakonodavstvo, da dopis neće biti prihvaćen zato što je napisan na srpskom jeziku na ćirilici. I pošto sam bio u prilici da i sa tom poslanicom razgovaram na ovu temu, tražio sam od nje samo da uradi jednostavnu stvar, a to je da izvadi kosovsku ličnu kartu i da na njoj vidi na kom pismu je na srpskom jeziku napisano, baš piše u toj ličnoj karti. Dakle, do nas ljudi, do nas koji imamo određene odgovornosti, do nas koji smo birani ili kojima je delegirano određena odgovornost, način na koji se ophodimo prema ovom pitanju. I nikome ne treba da smeta to da li je neki dopis napisan na srpskom ćiriličnom ili latiničnom pismu, zato što srpski jezik i u srpskom jeziku koristimo oba pisma, već trebamo da gledamo na drugi aspekt, a to je pre svega volja i tolerancija u pozitivnom smislu te reči, kao onome što jesu naše obaveze, a i ne samo obaveze, već onome čemu mi svi treba da težimo. To je pre svega poštovanje svih nas, poštovanje jednih prema drugim. Pošto znam da će i gospodin Mladenović sigurno mnogo bolje i mnogo detaljnije izneti ono što treba da se uradi u budućem periodu i nakon izlaganja gospodina Pratua i predsjednika vlade, meni ostaje da i ovde danas poručim još jedno nedvosmisleno ono što mislim da će svakako doprineti poboljšanju jedne ovakve situacije, a to je da svaka institucija i svaki pojedinac u institucijama, od onog lokalnog do centralnog nivoa, preuzme obavezu poštovanja zakona. Neće se problem rešiti samo time što ćemo mi sada imati ovu drugačiju situaciju, da ćemo raditi na drugačiji način kada je o prevodu dokumenta zakona reč. Potrebno je da na lokalnom nivou svaki građanin ima mogućnost i pravo da dobije uslugu na svom jeziku. Albanski i srpski jezik su zvanični jezici na Kosovu i to mora tako da bude na svakom mestu, u svakom trenutku. Jedino tako ćemo biti u prilici da uradimo pravu stvar. I ako neko misli da je Kosovo specifično po ovom pitanju, verujte da nije. I neposredno pre ovog današnjeg sastanka i ovog današnjeg foruma smo bili u prilici da razgovaramo i čuli različite primere i u Kanadi i u Norveškoj, Norveška koja ima 3 zvanična jezika i tako dalje, tako dalje. Dakle, nismo mi baš najkomplikovaniji, naprotiv, opet je sve na nama način na koji ćemo se mi odnositi prema ovom pitanju. Zahvaljujem još jednom.